Misuweng ka pa sa kanti ko Don Bosco Media Network ko naram chaksoa, anga Alicia A. Sangma na asing mga daali kuburang ko para katinga. Patabichungrang, adong mis kutong Conrad K. Sangma Bernie Hato Rural Backyard Scheme ko pachingata. Christmas somay nas kangdor mahabaryat kangita midday meal sa parang dapianga. Drug awareness campaign ko umsning patarimo o ata. CRPF camp aro Martin Malay Chatambirang na nina niti kapaw nga. Chigumugpa kuburang. Meghalaya adok ni Skotong Minister Shri Conrad K. Sangma, August Jani Kolachi sa tariko, progress kimo pangchake adok ni ge game chagaparang na, dengtang cholrang ko na, arwamang ni jangi tangani ko namdapat na, kita cholko mat na ani aga nangaha. Ge game chagaparang na, nambe pa flagship program, Rural Backyard Piggery Scheme mo, National Livestock Mission ni ngobar ni Hato Report District ko ungatangaha. Sorkari dengtang scheme rangchi ge game chagaparang na cholko nenga arwamang ni namgini kuba baryat tinga anis kutong Minister Conrad K. Sangma aga nangaha. Ya flagship program progress chi Sorkari dengtang mandirang na mungsong bate matpureng rangko je khaiwak matchu dobok aru dood rangko jile chagaparang na namgini onggen aru bangbeya cholrang onggen ene agan dapang kuaha. Ye scheme ni ngo wak bisa mangbri manggatam bima aro bipa mangsa ko jile chagaparang na sualgen. Ye scheme chi hazaldok jile chagapa mandirang ni jangi tangani ko namnekat na aro wak ben matna ko adok ko baryata gataunggen ini parakatang ha. The people who have to go through large hardship, especially in the last 2 years because of COVID, these poorest of the poor families had to face even more challenges. And it is the duty of this government, or for any government, to help, to support, and be there for these citizens and these families who have suffered for a very long time, and especially in the last 2 years. And today's program of progress is another step towards ensuring that the livelihood and the earnings of the farmers at the grassroots level further go up. August Jani Kolachi sa tariko Education Department ni Commissioner Secretary Dr. D.B.R. Tiwari aro Director Ambrose C. Marak midday meal kam kagaparang aro dilgaparang meng golpurka ni ko jamano adok ni Finance Department aro Cabinet wamang ni dormaha ko baryat na dabyani ko rachaken ini khadunga ni dongkhwinga ani wamang na aga nangaha arya jingting ngata ni ko daon tepek dong thongenok ani wamang thika angaha bekan midday meal ko khagaparang wamang ni jingjingata ni ko dong thongata ha aro wamang ni dabyani ko Christmas somairang na skang chusa kachaude wamang jingjingata gen ini wamang aga nangaha. Drugs takhala ni chi aro pekpa rangani rangchi sokpagpa namgijarang oni ko songsal ko ar sakanti ko naljo ke rakhina mongsong bate chadambe rang ko naljo ke rakhina umsning ni youth organization public awareness ba mandirang ko makrakat na campaign ko August Jani Kolachi sa tarik ko ngatangaha sakani nambe pa aro mengseng pa agan gaparang Reverend D. Jamir Journalism Center Umdihar ni drugs addiction ni Gemenskian Specialist nga ar Miss S. Reconcile Jan Meghalaya Police ni Posco Act Bisarangko Jalstekani ar niyam gri mande badang gapani Specialist nga wamang mandirang na antatang ni masiyan ni kwakan nga ha. Daldal gapa mandirang jeka Shri Jason S. Maulong local MLA ar one mungsong gapasok bagpo nga Shri Rocky Killa sungi dilgaparang Youth Association ni dilgaparang ar song ni mandirang gisik nang BA bakur ay ya program mo chuso kapaw nga taha. Ya salko gisik rana gata sak holgrupto puray kaparang ko wamang ni purika o nami dakani na award ko nga ha. Maulay ni chadambirang ni Nukanyo babyap ke gani donga Jen Art and Culture Campus ng AO donggapa CRPF camp Jen Maulay naong karo donga aro Martin Dumping Ground Bajabo galchakram nga aro yap ke gani ko jutat na dabi jokchem andi pa daonan yarang ko jutat kuja ani aga nga ha. August Jani Kolachi sa tariko Shri Samuel Buam Art and Culture ni Minister Sanbor Shalai ko grongye janap gaman biaprang ko dengtang biap china jutat china gisik rateng nga ha.
Ang ni makna depet anga Bisarangko getal Shillong cipak na jutat na jutun kak jokcem. Andi ba bini proposal kepada caka anewa cadang birang ni delgepa na aganataha. Waya ubusta na cholko sandigen ane cadang birang ni delgepa na agan dapat kuaha. Absan salonnya delgepa Urban Affairs Minister Sneau Padar Kubagronge ya absan biaprang ni gemen gisik ratangaha. Minister una kadungan ko ni Shillong Municipal Board ni getal Chief Executive ni Office to na ribajoko maulay ni Youth Organization ko meeting na ukamathagen inewa aganangaha. Yan daal na kuburong nga ni suing basakanti kun mitela.